Iloko notwalo mingsirong garanon FM kung kumembiri timanahtan tayo nagbilawara ya kumembiri ukufiksa shikaong kwa ko sa ingenili kanong ko Africa wabula msumuno kuna mutla msumuno kwa kahle hirna kufumela kwa mga ko minya inshala ko mirko nhlakan lo swele ko staff amba kahle sukura bukhume nkombo ra ngotla nyanyankulu le mara magidembiri makumembiri ntlhanu mina ni khalanga pet mathebula ngwana re simato wa jimo xithango mashingirtano wa chachana makona lawa ndandazi hikutisala kwa Africa wabula tik sukalani studio 1 hile Giyane amasingita mall namotla ko msumuno ko kutisala ngona kulonga umela so inchindani Eric Mabasa kasi ka ifamba singo fika ka awara ya mbiri nhlekani lo maungura mainga bana wona kwa hela ka viki ya tele swi nen ya mwana ya kona ya katsa kuwa muimeri wa Afrika Dzonga America abyeriwe kwa hayi ko fika ra mtlhan leri o fana isebiki longa ta wena u famba hayi enano enano vulavula ngopfu wena se swi nga leswi leswi vulavulaka ngopfu muka la ka hina se lava ku dzika yona mina na wena kwala ka hafu ku bila wara ya 12 la ku tatwa wena ku ri wena ka mhaka yele n'wangulo wa wena u ri yini hi ndlela yoleyo kasi ke hafu ku bila wara ya 13 hafu ku bila wara ya n'we hi laha hi nge tirhi hi ta va kha hi vutisa wehe mhaka leyi yi tsandze ku va hi vutisa hi ra mintlhanu se hi ta va kha hi yisa mahlweni namuntlha hi lava ku twa ka wena ku ri xana wena u ri yini timhaka ta ku i tinhlanganhlanga ti komba ku hi vulavisisi byi komba ku leswaku maAfrika-Dzonga va vantima a va ha tekani tinhlayo ta vanhu lava tekanaka ti ya hansi hina na mancila ka tinxaka hinkwato leti nga kola Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta ku lovolana na ku tekana ku va hi sungula mindyangu xana xiphiqo ku nga va ku ri yini lexi hi fikisaka ka xiyimo xolexo ke hi leswi hi lavaka ku twa swona mingisero wa Munghana Lone FM hi le ka 0860002543 nangona ko ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM makomba ndlela kha ku haxela wena 2 kusuka haleno a studio 2 a studio 1A hi le Masingita Mall hi le a Giyani ndlela leyo kasi ke ta tlhe sungula hi twa leti hi nga khoma tona timhaka kusukisela sweswi ku fika kwele ka kusukisela sweswi ka awara leyi nga eka yona ku fika kwele ka hafu ku bela awara ya 12 ta va kha hi twa ku xana wena timhaka tingani leti u nga ti khoma eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka mhaka leyiwani ke ku hela ka vhiki ku ve na muchudeni la nga heta la hundza misaveni loko a hundza misaveni ku vuriwa leswaku u tlumbiwe hi thekisi leyi a yi kha yi chayeriwa hi munhu loyi a pyopyiwile se xivutiso ku va leswaku xana loko xiyimo xi tetani swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra timhaka leti ti khumbaka xiyimo lexi hi vulavulaka ha xoho xa ku va vanhu va chayela va pyopyiwile hi ndlela leyo swi humelele kule na hina kambe swa hi khumba hi siku rin'wana swa humelela kusuhi na hina laha swi nga humelela kona hi le eGqeberha kambe swi nga humelela na sweswi mintlhontlho ya ku va timali leti ti va ku ti languteriwile hi machudeni kusuka ka NSFAS na sweswo ti hakeriwa kumbe ti nga hakeriwi ka ha ri xiphiqo xikulu eka machudeni yo mhaka van'wana va machudeni va kombisa ku vilela hala yin'wana ya tiyunivhesiti hala a Northwest hi ndlela yoleyo se hi ta va hi kha hi lava ku twanela ka wena ku n'wangulo wa wena hi wihi hi ndlela yaleyo minkarhi yin'wana loko ni kha ni famba na pfa ni vona munhu a kha a chayela xibazani a ri ku vulavuleni hi foni yi akhandziyise vakhandziyi movha mi nga swi koti ku swi vula vhele ku he va driver mi nge fambi mi kha mi vulavula hi foni hi hala tlhelo mi hi khandziyisini ke kumbe mi swi lavisa sweswiya hi ku yin'wana ya mintlhontlho leyi hi langutanaka kumbe yi hetelelaka yi va koho ku ya amahlweni se hi ta teka mingisero wo sungula hi twa ku mi khomete timhaka ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 kusukisela ya hafu ku bela awara ya 12 hi laha se hi nge ri hi lavaka ku ta twa ku xana timhaka leti ti humelelaka ka tiko ra Amerika na Afrika-Dzonga ti ta helela hi loko ti helele kwihi hi laha se mi nga ta nghena kona mi dzika n'we mi lava ku anamisa miehleketo hi dzika ka yona hi hafu ku bela awara ya 10 kahlekahle ntlhanu timinete ku bela awara ya 13 se hi ta bula na muhleri mutivi wa timhaka ta politiki ivi kusuka kwalano hi hetelela hi tikuma se ku ri hina lavaya hi vutisanaka ku hikokwalaho ka yini mi nga ha ri ku tekaneni maAfrika-Dzonga va vantima kambe sweswi a hi cumingisero wo sungula ku i khomele yini nhleka na vachumi bali lo seyile hi lo sa n'wina papa mi khome tin'we kambe mi le Giyani that's why swi kala ku twanana hayi a ni ti ku dzikeni ni khome leya
umfili lowu nga kona leyi ni twa ku la maphepheni la ku kumekaka leswaku ku hlongoriwe nkulukumba loyi Abraham Rousseau. Mina hi ku vona ka mina a nga hlongoriwangi i lo tihlongola nkulukumba luya ala naswona ku na mfirimfiri kulukumba xikarhi ka tiko ra hina na America, kambe leswi hi vulavula leswi swa va BRICS na ku America ya chava timhaka ta BRICS na ku challengiwa hi China, ku China ikhonomi ya yona yi tsutsumisa na yona America, tanihileswi America a yi lorha na tolweni ku yi ta tshama yi ri yini super power. Se South Africa i New York ya Africa, leswo swin'wanyana swi ta ku America yi chava swinene and i gateway ya Africa. Se nkulukumba luya Rousseau loko va n'wi hlongorile ku i tilo ti duvula xinengana, loko i ri muyimeri wa tiko ro karhi hi ririmi ra vadivasana va ku abasenda, i yimele tiko ra n'wina i vulavula ntsena leswi khumbaka tiko ra wena, a wu ngheni swa tipolitiki swi ta famba hi foreign policy leyi nga khoma hi Ronald Lamola. Tanihiloko president a karhi a hlamula ku i lava report ka Abraham Rousseau loko a vuya, Ronald Lamola na team leyi president va nga khale va nge va ta yi rhumela America. Hi vona lava fanele ku va nyikiwe ndhawu yo vulavula, va vulavulaka swa tipolitiki, va hlangana endleleni le White House. Abraham Rousseau loko va fika va katsakatsa swilo ku fana leswi va nga swi endla va ha ri premier ya Western Cape, a va kucetela van'wamaphepha vo fana va n'wina, ntirho wa n'wina Sibaraplek Khalanga, va ku ni tsaleni kumbe ni fambisa kahle mfumo. Se munhu wo fana luya president va fanele va languteka mbirhi va nga si n'wi yisa ku a ya yimela tiko ra hina America. Ende ma swi vona ku mara va yise hi vona president kumbe i khale va ri koho, i khale nyana se va ri ambassador muslim. Mi teka ngopfu ni mi navela sweswi loko mina ni fika a xitulwini ni ve murhangeri ka swo tala, loko ku ri na vanhu lava nga vekela hi loyi ni nga n'wi pfala a xitulwini ni nga va lavi, ni na matimba leswi hi ririmi ra vadivasana va nge i prerogative powers. Wa n'wi susa munhu loko a tshama a va na xilavi ku fana na yena Abraham Rousseau i tshama a va ri na xilavi le Western Cape. Se xo hetelela hi nga vuli, hi nga tsutsumeli hi tlula rivilo, a hi hleketeni mindzwana hayi mindzuku, hi huma kule na America, a ho yi khongela America, hi ve na vuxaka lebya kahle malembe mo talo ku ya fika vo 50 years. Se ku xaviselana ka hina na America swi nga hetisiwi hi mhaka Republican. Lava Republican hi fanele hi tolovela ndyangu Sibara, nakwala ka Afrika wa vulavula ma hi tiva hi vadyaku va piluka, hi toloveleni. Ku ta fika nkarhi wolowo hi nga ta ka hi nga koti ku hi nghena moyeni, sweswi hi nge hi nghena kan'we swanza ku se mi hi toloverile. Kambe loko mo a n'wi hlongola phela i ta tshama 4 years misaliwa Donald Trump laya na Bush a ta sweswo. Se a hi tiyiseli, a hi hlongoli embassy haleni hi ku matiko ya misava va nge swi voni ku hambana ka hina va South Africa na America loko hina haleni hi kucetela ku hlongola embassy ya America. Se hi nga pfumeli na siku na rin'we Ronald Lamola i kona, team leyi nga ta rhumela hi president yi kona, a va hi va vulavurisana na vona loko tsandzana ndhwani va ringetela makatleni. Hina hi nga gandi loko yena Donald Trump a ganda, hina matimu ya hina hi tiva ku mademocracy va Bill Clinton va Obama a va zangi va ganda. Inkomu Sibara 100 sweswo mi yingisela mukana Lona FM kumbexani n'wina mi nga va ku mi nga swi landzelelangi nkulukumba Abraham Rousseau i ve ko a tanihi muyimeri wa Afrika-Dzonga United States of the America hi lembe ra 2010 na 2015, ivi a tlhatlhelela nakambe hi lembe leri ra 2025 laha va America va nga hetelela va ku hi ku ya hi vona va ri nkulukumba Rousseau he has been declared persona non grata. Leswi swa va makamu leswi swi vula yini leswiwani makamu? Kama ya amukela nungana mingisiri itoku yi khomeni hlakani mi amukela ka Munghana Lonene FM. Hayi Khalanga Mfukeni. Pfukele njhani papa? Hayi pfukile man. Khalanga. Ne mingisiri. Okay. An lava ku
register nyana concern yin'wana man na swi tiva ku a swi le ka vulawuri bya n'wina leswi ni lavaka ku swi vula ni kombela mi swi hindzisela ka lava swi nga ta va ku ri ka vulawuri bya vona kwala ka SABC ku hi Friday ni vona vanhu vo tala va huma va khome tikhalendara ta Phalaphala FM ni tsutsumela kwala ni hlekete nga ku ta Munghana na to ti kona ma-security va fika va ni tlherisa va ku hava ta Munghana ku vona ta Phalaphala FM se a va nyikanga xivangelo na va swi tivi ku why ku ri na ta Phalaphala FM se tanihi muyingiseri wa Munghana Lonene ni kombela mi hindzisa marito ya lama ka marketing manager lava khombo ku hina hi tiva va tirhela khombo va nga tirheli xitichi xin'we a ni yi tivi ku reason ku why Phalaphala FM ti humile ta yona se hikokwalaho ka yini milanga ku va tirhela xitichi xin'we ni yingisela Munghana Lonene a ti kona ni nge vulavuleli Thobela kumbe va Thobela va ti lavi a ni tiva ku vile ka khombo va tirhela Munghana Phalaphala na Thobela se loko hi vona Phalaphala loko yi ri na vana vanharhu u vona un'wana ni ku yi xinkwa vambirhi va nga ri ku dyeni loko yi ri munhu la dyaka xurha wa ti vutisa xivangelo xa kona ku nga va ku ri yini se radio leyi kusuka loko ya ha ri radio Tsonga yi nge tshama yi struggle ku hi nyika tikhalendara ene a va swi tivi na vafambisi ku hina lexi xi attach swi endla ku hi va attach ka Munghana Lonene handle ka ku yingisela minongonoko i khalendara leyi hi vekaka laha hi vona n'wina va khalanga na vanhu hinkwavo hi karhele ku veka tikhalendara ta ti-funeral leti nga na mabokisi ya vafi ntsena hi ku a hi na tona ta Munghana Lonene se a hi kombela mi hindzisela ka vona na whatever reason leyi va nga va ku na yona a va ti va ta hi byela ku why up to so far hi nge se kuma tikhalendara I'm sure we'll accept na loko ku ri ka SABC hava mali hi ta swi twisisa mara ku vona Phalaphala FM yi ri na tikhalendara ta Munghana ti nga ri kona a hi swi amukeli nemetweni bot danki nemetweni inkomo iseswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela citani mi nga si teka un'wana la ni na mani la va ri mani va le ku rileni ku rila kunene loko ni va vona la swi ni vavisile leswi va nga swi hlamusela se hi mhaka ku nkarhi ni hava ni ta va vutisa ntsena ku hikokwalaho ka yini va fanele va tikuma va ri ku rileni avuxeni mani aye mi njhani njhani pfukeni kombela okay va ta mi lulamisela xona xi mi languta xexo mi rila yini ka mani swo yi na problem ya n'wana u tshwe gezi last year hi March hi ti 15 n'wana ivi a ba hi gezi ivi ni fonela mukhaselara va tsutsuma va ta ni pfuna ivi hi yisa n'wana xibedhlele a admitiwa vhiki hinkwaro ri Khensani ivi kusuka kona loko ni la ku vuya va ku mani gezi leri a ri ripotiwini ni ku a ri ripotiwini va ku reference number yi kona ni ku yi kona va ku va tsala va ku hi ta launcha case va ku mi launcha case n'wina mhana n'wana ni ku va tsala papila va famba mi ya ba xigandlo ivi ni ba xigandlo se ku na phorisa rin'wana ra ni twa ni ku a ni swi tivi kusukela ni ya kwini va ku mani n'wina swi la ta vula ku mi lava loyara hi ku a hi swi tivi ka Eskom sweswi n'wi mi ya khomisa mani ivi kusuka laha mi ni ve ni famba ni fika kaya ku na un'wana papa n'wana a nga ni twa ni karhi ni ku hawa mi ni lava loyara ivi a ni lavela loyara leri ni nga vya ni ri kuma ivi a kutana na papila ra n'wana na xitifiketi xa wena na pasi ra wena na reference number liya ni ve ni teka swilo leswiya ni ya ni ya va nyika loko ni ya va nyika kusuka kona loko ni lava ku famba ni ku ni nyikeni tinambara ta n'wina ku hi ta hi karhi hi fonelana moyini va ku hawa tinambara ni nge mi nyiki ivi ni ku a mi nge mi nyiki na ta mina a va tekanga mani loyi i loyara a nga teka na ta mina ta yena ka ni nyika ivi ni famba ni ya kaya ivi makhata a swi tekanga 2 weeks va ya va ta va ka Eskom va ta lunghisa va ta va ku lava ta ya vona la n'wana a nga tshwa kona ni va ni ya va komba ivi va ku hi lava na papala a ripotini se ivi va ku magezi Robert Xwitimani ivi va va vitana va fika va vutisa papa ri onhakile ngezi va nga ri na 3 months ri onhakile ivi va ku mukhaselara swilo leswi wa swi tivani ku va ku fonela mukhaselara ivi hi fonela mukhaselara va n'wi vutisa papa va swi tiva swilo leswaku na swi tiva ni teke n'wana n'wi yisa xibedhlele va ku okay va famba ka vhiki leri landzelaka va vuya va ku lava tiphiki ta n'wana na tintambu leti nga n'wi yisa na jesi leri ambalini na xilondo lexi a nga na xona n'wana a yi crash ivi hi famba hi fika crash va khata xilondo lexiya ni va senta tiphiki leti a va famba kusuka kokwalano a va vuyanga swi nga swi teke swin'wana swa vo 7 months loyi a nga foni a nga vuyi ka mina ndza ku ni vutisa bava ni ku kumbe wa nghena ka Facebook number a nga yi nyikanga n'wi laveni ka Facebook va n'wi kuma va n'wi vutisa kasi case ya n'wana yi famba njhani a ku ni va tsela mapapila a ni hlamulanga swi lava ku ni ta rhumela masamanisi
okay it's fine siyatanyana kube nyana 3 months futhi mina kunguvutiseni bangivutisa ku ndomela masamens vanhu lava va nhlamulanga mina nga ku sekita ka nkarhi sweswi ya ka lembe swi vula ku mina ni ta landzelisa case ya n'wana hina ta aka Eskom ni ya vutisa ku yi fika kwini ni yini mina ka Eskom a ku ri ti 19 ta December fika ndawini a yimjani fika nimjani tanta ka vutisa case ya n'wana wa mina fika ku wa kwa ka Jim Ngalalo meni ku va ku va nhlamusela tiphesente ta yena va nge se ni pfulela system va ku lowa tiphesente ta mali ya so ni ku a ni swi tivi swa tiphesente ku i mali muni va ku tshunela mi dyondzi ni ku a ni swi koti ku hlaya ni hlayeleni va ku mani case ya n'wana wa n'wina sweswi yi fike a maloyari ya ha ri maloyarini ya hina va ka Eskom ivi a ku mati wa tiphesente leti nga ti chajana ni a ni ti swi koti ku hlaya ivi a ni hlayela ku i mali ya so ivi a ku mi tlhogomela mali ya n'wana mali ta so i mali muni a kombe 2 million laya okay ivi a heta a ku mi tlhogomela mali ya n'wana ku mali ya ra madyela mani ku okay a ku mu n'wi byela ku a mitini la mina ni fika n'wi byela ku hi ta vona yena a karhi a vuya va n'wi vutisa case ya n'wana ya hi khoto swi ku yini ni ta vuya ka n'wina a nga vuyi ka yena a nga foni a nga ndli nchumu se hi ti 20 ta January this year u tini ka mina a nana bava ka hina ku ni la tinambara ta mhani ku na document yin'wana va fanele va yi sayina ye le khoto a ni fonela mhani mi kona ka ni ni kona ata a ku na document yin'wana mi fanele mi yi sayina ve ni n'wi heta ku n'wi pfuxela ni ku before mi ni sayinisa papila leri ra yini a ku papila ro a ri le khoto ya n'wana wa n'wina ni ku yini loko buti wa mina va vuya va ta vuya va ni hlayela yona ku mina a ni dyondzangi a ku ni nge mi siyela email boti sweswi n'wina masayina ya swi la ku famba swi jahile swi jahile ku a mi ta endla mi yi teka nampundzu mina ni tshama patwini loko n'wina mi ta fona ku yimani patwini mi nyika file a ku hayi a ni nge yi siyi n'wina sayina sweswi mina famba ivi ni vuya ni sayina i document ya mina no sayina vhima huma no sayina vhima huma ni ntsena ivi loko se a fambeni sa na mina ni va na tiwayiwayi ni ku a ni swi tivi swa wa mi nga tekanga xinepe na n'wina ene swi nhleketa leyi nga ni teli ivi a famba kusuka kwalano a nga ha vuyanga yena kusukela ti 20 ta January ku ta fika sweswi sweswo swi mirile yini ni sale hi minete hikokwalaho ka yini mirile mina na rila ku ni ve ni ya hi ti 10 ta ni ya ka Eskom ni ku ni ta ka va swi swa n'wana ka ku i ta ta ni senza swilo hi ti 20 ta January a hi le ku vulavuriseni a nga ni foni a nga ni ndleli chumba ku mani laha hina ha ri na case ya n'wana wa n'wina kasi a nge se mi nyika mali ya n'wana wa n'wina ni ku hayi a nge se ni nyika hi marito man'wana va ka Eskom va ri mali ya n'wina ya n'wana wa n'wina kumbe mali leyi a yi koxiwa hi loyara mayelana na n'wana wa n'wina yi humile bona va te va hetini hi swona a va ha ngheneleli ku i nyika njhani okay Eskom yi Eskom leyi ya kwala Giyani okay ko va ku ni tsutsumela kun'wana sweswi loko ni chayisala a hi ta endlele ka Eskom sweswi kambe hambiswiritano mo tshama kwala hi twa ku swi ta endlisa ku yini ku ya amahlweni khenseli swinene mani enkomo hi nge pfumeli mutswari ya rila hi n'wi langutini ene ni va komberile ku hi nga vulavuli hi mavito ni kambe va ni byerile vito ra loyara va tlhela va ni byela na vito ra loyi va vulavulaka na yena ka Eskom se vanhu lava vambirhi va nge he jiki la lava ka Eskom va nge he jiki va ku hina swi ku tluka swi ku chala va ta vula va ta sindziseka ku va ku endleka tani a ni tivi ku loyara mi teka xiboho xa ku ndla yini hi ku ma swi vona loko se hi ta vulavula hi vito ra n'wina la moyeni a mi nga hi suwi mi nge endli nchumu hi ku va le ku vo rila va rila hi n'wina la n'we mi tshame na mali ya n'wana hi mhaka yini kumbexana hi fanele va na nhlokomhaka ncindza siku rin'wana hi vulavula hi timhaka ta vayimeri va nawu mani mina vayimeri va nawu ni swi teka ku loko ni va vona va ganyini ni swi teka ku swa hakela mani mara nga rahi ku hakela ntsena swin'wana ku tlhe ku va na vukhuruku ndzeni kambe hambiswiritano hi ta yi landzelerisa mani tshamisani sweswi afu ku bile awara ya 12 a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta yimisekeni kusuka kwalano hi loyi tatana Abraham Rasool ve ri va hala no n'wi vona America ku fika ra mintlhanu leri fanele va fambeni vuxaka bya tiko ra Afrika-Dzonga na America byi tikomba byi ya byi nyakapfala mani n'wina mi ri yini kwala mi nga kona 0860 002 503 ni ta ri teka riqingho rerani a ni ta ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a komba ndlela mingisero me ku haxela wona tweak suka haleno a Giyani lava nge le ku hluphekeni hi load reduction swi le ku va hluva va hakeli kesi kambe na vona ku chava ka ku Eskom leswi le ku tingheniseni ka swona swi nga hetelela swi hlupha vona hi ku loko vaaki va kha va nga xavi va tolovela ku vo to vuya va ti tirhisela gezi ivi n'we mi kha mi ku mi to tima hi 5 mi tima hi 7
ni vona nga ra swi tirhi method lowu mi wu tirhisaka ha wona lowu a mi fanele mi tirhisa wona ku ri walowa ku landzelela vanhu va lava nga le ku tirhiseni gezi mahala leswi a swi ta mi tirhela sweswo leswi mi nge le ku swi endleni a swi nge mi tirheli loko vanhu va ze va tolovela va tshamiseka hi makumu swi herile kambe hambiswiritano a hi twaneni wena mingiso ra mina ku u ri yini hi timhaka leti ta nkulukumba Abraham Rasool ta ku severi a fambi i na nomo wo sungula mingiseri loyi hlekani Aye minjhani Kalanga? enhlekani Aye minjhani Kalanga? Epfukeni. okay Na ku vulavula yona le ya Trump na South Africa ni nge vuli ku America a hi ngo Trump na South Africa hikokwalaho ka yini mi lava ku yi vekisa sweswo hi Joe Biden a yi nga ri ku endlekeni a ni sweswi endleka under Trump se a hi ngo i Trump na South Africa so lexi endlekaku i ku Trump a nge ri ku teni leswi ka South Africa ntsena se ni voni nga ku hina hi tshikelela hi nga ku maybe hina yo ka hi nga rhangeliwangi kahle hi vanhu lava va nga vekiwa mahlweni a swi tiva ku na corruption vo mara ka leswa America yoho hi yona yi targete matiko hinkwawo na hambi ku ri ma le England na vo Spain so ti fanela i va targeta everyone na ni nga mi nyika example na Mozambique ava America yi donate mali for the circumcision mali leyi a yi donate n'hweti na n'hweti na yoho yi khanseriwini yi pariwini so a ni nge vuli ku mhaka ya South Africa ntsena America i te Trump loko a nghena America ku America first se a hi hina kambe na hina sweswi na hina sweswi a hi na xiphiqo hi ku i tsemi timali hi amukerile ku tsemi timali kambe sweswiwani se a swi lo hundzeleta ngopfu loko tatana Rasool na vo va kombiwe ndlela a swi hundzeta ngopfu a hi stock swi ta fika kwalani mara leswi nga koho i ku sweswi ku chuha ngopfu valungu lava va nga ku rimeni va xavisa swilo va kha va tirhisa gowa hikuva stock swi le ku yeni kwalani leswi va nga swi sungula valungu lava swa ku ya va pota le a swi ka va pfuni nchumu hi vona lava tirhisaka agowa liya hi vona va tekaka swilo va yisa matikweni ya le handle se swi ta affecta vo ngopfu se that's why mi vona ku valungu va le ku rhumeleni ngopfu kusuka sweswiwani mara loko South Africa yo kota ku tiyisela for lembe leri ri hela Trump ta va emotion na America yi ta va na total i ta va emotion ngopfu hi ku loko a kha sanction matiko hinkwawo a faka na ti-tariff ka matiko yo tala so hi a ri tiko rin'we i lava ku tirha na mani ma twisisa hi ku sweswiwani no vona nga ku Trump America a nge teki 2 years ya ha yime kahle a nge teki 2 years loko yo n'wi nyika 2 years nyana hi khodelela leswi a nga ku swi endleni la misaveni America yi ta yiwe ngopfu kahle ku ya hi mina se hi ku yi ta va yi wile ku ta endleka yini hi ku America phela i ikhonomi leyikulu ya misava ivi yi landzela hi China se loko yi wa swi vula ku yi wisa tiikhonomi ta misava loko yi wisa tiikhonomi ta misava hi laha hina hi fanele ku yi nghena koho hi pfuka that's why ni ku loko ri ku a South Africa va ri na strategy problem ti-leader ta hina ti tiva corruption strategy xo tirha na xona loko a vo vanhu lava va supply-aku ematikweni ya le handle va nga na nhundzu leyi va yi supply-aku va supply through government America yi ta wa yi nga ta teka na lembe rin'we loko matiko hinkwawo mo ndlisa sweswo mi kuma ku loko ri wu yi rima matamatisi i xavisela America or England loko i marimini wena i xavisela government yi ma humesa matiko ya le handle ivi va khata lama ma nga va tirhiseki kahle va nga ma xaviseli va xavisela lama ma va tirhisaka kahle a yi ta wa a ma ta wa matiko lama ma nga ku hi kakayiseni a ma ta wa easy ngopfu se strategy xo tirha a xi se va koho kahle mara xa corruption a va xi kota ngopfu so mara hi ta tivini a ti tsotsile ku vulavula that's why loko ku ri nga kova na strategy ivi lava va fambisaka swilo agowa va swi xavisela government yoho yi xavisela matiko ya le handle yoho yoxe ku nga ri ku wena straight yi communicate na va matiko man'wani i va xavisela wena xavisela government hi ntsengo wo karhi ivi government yi faka profit yi xavisela matiko malama South Africa yi ta pfuka swinene yi ta pfuka ngopfu se a va na strategy vanhu lavawani ende va hi rhangerile a hi na choice swi fana ku va hi rhangele hi mabofu a va na strategy
mina choice yin'we mi nga va hlawula kambe hambiswiritano khensile tlhelo rero mi nga ta na rona mingiselo mina hi swona ni khense ngopfu khalanga inkombo to mina khensa 0860002543 timhaka leti agowa van'wani va ri a ti nge thinthiwi hi ku ta ha khumba vona va lava ku ya hi sweswi mingisela khomisa swona ku khumba valungu loko a ti nga ri swona a yi ta va ya se yi susiwa agowa kambe xivutiso i ku hi tiyisela ku kha ku endleka yini a hi ngo to tlhelela ka mhaka leyi nga endleka hi 2008 loko ti-ikhonomi ta misava ti ngoka ke kambe ya amukela n'wana mingiserelo hleka inhlekani botiphethe njhani boto wa mina hi pfukile n'wina minjhani a hi pfukile botiphethe mi ta swi vona ku vuxaka bya hina na tikonkulu ra amerika byi ya mahlweni swi ka byi nyakapala swinene and swi languteka ingaku tiko ra hina ra south africa ku na ku chava kulukumba ngopfu tanihileswi mi kha mi hlamusela ku fana na swo fana na vo agowa ku loko swo famba ya stuff like that mani ta ku loko ku ri ku varhangeri va hina a ku ri varhangeri lava kotaka va twisisa timhaka ta ku hi nge swi koti ku buliwa hi tiko ra amerika loko a va kota ku va tirhisa ti-channel tin'wana sweswi hi nga ka BRICS ku ti vona maendlelo man'wana maendlelo man'wana ma timhaka hikusa loko mo languta the way swilo swi tshamisaka hi swona swilo hinkwaswo leswi swi nga hansi ka amerika laha south africa va ta swi teka hinkwaswo so a no pfumela ku varhangeri va hina va nga va na ndlela yin'wana ya solution ya ku va nga buliwi hi tiko ra amerika ku va na tindlela tin'wana leti va nga kotaka ku kuma ti-channel ta ku ikhonomi ya south africa yi ya amahlweni yi kula n'wina mi muyingiseri wa vunharhu loko ni nga hoxisi laha vulavulaka hi timhaka ta vuxaka bya hina tanihi Afrika-Dzonga na Amerika kambe a ni twi na wun'we ka n'we vanharhu ni twe wun'we ka n'we vanharhu ku nga yena a ngete na yena Abraham Rasool i vulavule swo kala leswi a nga fanelanga a vulavule swona n'wina mi ri yini mhaka leyi hi ku mhaka kulu laha leswiya swa ku hi tekeriwe USAID a na ke na khampani yaleyo yi pfariwile a hi nga ha ri ka swona tanihi Afrika-Dzonga na ku pfumela leswi a hi ri ka swo a ku ri timhaka tete ta ku hi ta ya hlangana na Amerika hi va kombisa ku hina hi tiko ra njhani sweswiya swa ku taniya kambe ke sweswiwani se ku fike xiyimo lexiwani xa nkulukumba Rasool na vo va hlongoriwile se sweswo leswo i yin'wana mahungu n'wina mi ri yini kwalano so loko mo languta tikonkulu ra amerika ti-channel leti va ti tirhisaka ku va va addressa this issue a va tirhisi tindlela ta xidiplomatic leti a va fanekele va tirhisa tona ku va va tshama hansi va vulavula va na ku nyadza swinene ka tiko ra hina ra south africa loko a ku ri ku ya hi leswi va tirhisa xiswona xikhale a va fanekele va tshame hansi ku tirhisiwa ti-channel leti nga kona ta xidiplomati ku tshamiwa hansi ku lunghisiwa mhaka leyi loko ku ri ku i fanekele a famba ku sukisela ka loko ku tshamiwa hansi hi xidiplomati xa vona va kota ku va ku a replace-iwa wun'wana so mandlele ya vona ya swilo ingaku na kulukumba Trump the way va nga tikhomisa xiswona a ni tsakile loko va kuma position ya president kambe mara na swi vona ku a yi hetiseli swa kahle wun'wana i ri ku nga se hela lembe kumbe mambirhi Amerika yi ta va yi wile loko ku va ku langutiwa leswi nga le ku endlekeni ku vulavuriwa endzhaku ka ti-tariffs letiya swi tikomba inflation yi kha yi khumbeka ka tiko ra Amerika na swin'wana swi ku ya mahlweni hi ndlela leyo n'wina mi na ku tshemba ka ku leswi ve swi khirikhiri leswi va nge le ku simekeni ka matiko lama ivi hi languta tiko ro fana na Afrika-Dzonga va European Union va kwala va kha va ta ku hayi hina hi nga mi tisela kolomo ka biliyoni ya tirhandi ku vona leswaku hi ta endla vuvekisi swi nga hetelela swi pfuna ku tlula ku va swi hetelela swi ngokisa tiko ra hina kambe swi khumba hi ndlela yo biha tiko ra Amerika amerika hi laha yi nga kona namuntlha ka siku ra namuntlha botpet hikuva na ku nyika example wo fana na kona tikweni ra hina ra South Africa ku na khampani leyi vitanaka ku Anglo American i khampani ya xiamerika leyi nga ku tekeni ka golidi la South Africa loko ko decidiwa hi decide ku pfala timanyini letiya swa ta vula ku mali leyi a va endla hi golidi yi kulisa ku ikhonomi ya tiko ra ka vona a yi nge he koteki ku va va yi endla so na matiko man'wana ma misava ma ta va ma kha ma pfalapfala ti-channel leti America yi nga ku benefiteni because i relationship leyi nga na yona America loko hi habisweni is a two-way relationship a swi vuli ku hina hi nga va hi benefita mara na voho ku na leswi va ku va kha va benefita swona ka side drive
kambe loko mpfala mayini phela vana va lahlekeriwa ku mintirho va kwa ka n'we va mali no loko ku pfariwa mayini ku ngo susiwa ntirho wolowo wa ku i khampani ya leyi nga ku ka swiceleni ka swichela leswo hi na tikhampani la South Africa ta ku fana na vo Marion Roberts leti maybe ti nga check over ti kota ku va ku ri tona ti continue ku na mayini wolowo. Botomene ne metwele botomene ke se tsene tlhelo roro lero inkomo bana na sukula rene ku jepa ngeke Hlayisekani bye. khumene ngoto inkomo khumene ngoto mina tha iseba awara ya khumena nongara ku Africa wa bula dokotela Kingsley Makhubela ba imekulunga ku bula na yena loko ya a ntsungeni wa mahungu emisava ya awara yan'we hi la ku ta twa ku kahle loko va ku munhu i mu ambassador i fane a va a tikhoma njhani ku languteriwa yini ka yena na ko xiyimo lexiwani xi vula yini ka vuxaka bya hina tanihi Afrika-Dzonga na tiko ra Amerika hi ndlela yoleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhleka Nhlekani Mpfukeni Bothead mpfukeni njhani bati hayi Mpfukeni xikhulu ma ahee Bothead ku sungula ka Abraham so mina ndzi langutelini xikhulu ene a mhaka statement lexi a nga xi vulavula Abraham so hambi a swi nga ri tani Bothead a swi boha a ta hlongoliwa that's why Bothead that's why ni ku mhaka yikulu la Bothead hayi mhaka statement mhaka yikulu la i mhaka ya land and when we talk about land hi vulavula hi mali valungu a ve le ku fileni face that's why kuna leswi hi ngo i conspiracy kuna leswi hi ngo i plot South Africa yi xavisiwini yi blackmail-wini kuna group ya valungu va nga ha le group ya ti-organization ta valungu va nga ha le va vulavula ti-negative input va byela Donald Trump se mina lexi ni xi vonaka Bothead sweswi swi ta hi tikela tanihiloko ni vulini feedback ni ku ma yi vona ANOVA na sweswi a ya ha ri Health Department of Health America yi ri a ya ha support the best way sweswi a baapeli ka va nga swi voni team ya Ronald Lamola Minister of International Relations team ya president a va hi va xavelela ka mukhalabye ya Trump sa ku kanu nkarhi wun'wani Bothead ku xilanda xa va xavelela and Bothead lexi ni lava ku tsundzuxa vanhu va South Africa okay va swi tiva vanhu va South Africa hina orani va tsundzuka hi 91-92 valungu veti a va safe and then va kuma ndhawu leyi a Northern Cape va endla ndhawu ya vona va na mali ya vona currency ya vona a orani va na president ya vona Karel Bishop va ku na mali yi tirhaka handle ka rhandi vanhu va South Africa Bothead loko munhu a ri nkulu ka wena hambi u tlhariha njhani i boti mina lexi ni lava khongotela xona i le ku feleni president Ramaphosa na minister Ronald Lamola a va tsutsuma ka mukhalabye ya Trump i khale va swi vuleni baapeli ka ku hi na more than 6 years hi ri na vuxaka na America se a hi xaveleleni a hi xaveleni ka America vuxaka bya hina byi kota na yi twa mhaka leyi va hi vulaka vanhu vo tala ya Palestina na va Israel a hi mhaka ngopfu yona yale mhaka yikulu i land ende ku vulavula hi lembe ni nyike xikombiso ku na orani ku na team ya valungu ku na va ZZ ku na team ku na le Kruger National Park i man founder Kruger National Park u Paul Kruger Minister of Land that time a ku ri Peter Grobler a nyika Paul Kruger ndhawu liya yi declariwa as a Kruger National Park na vasavi nature reserve something like that se va nge pfumeli valungu mi ta onha swilo swa kokwan'wana wa vona Jan van Riebeeck ene xin'wana xa ku hetelela South Africa is a developing country a ri ku deyeni a hi se kula ka ikhonomi se a hi xaveleleni ka vanhu lava nga na mali for the sake ya vaakatiko va hina Bothead a va hi va xavelela president Ramaphosa na minister Ronald Lamola xikhulu xa mina kasi mina vutoya Bothead Bothead na ta wine na vutoya ya chumu sweswi okay unemployment yi njhani la crime yi njhani yi le henhla and don't forget Bothead ma ta wine lexi ni chavisaka ni nga rivali hi 1962 a Pietermaritzburg a Howitt why Mandela khomiwile a ku ri intelligence ya vona va America Mandela va n'wi khomeleni lavan'wani va wolisa switshulu va Gavenberg na va Catherad va ta khomiwa la Rivonia a Little Farm a ku ri intelligence ya America because a va hleketa ku Mandela is a terrorist a va pusha ti-interest ta valungu va ka vona USA
You cannot come today 2025 mitalwana America. Irini vana va hina, irini generation, irini vanhu lava nga ku vabyeni, i vanhu vangani va faka hi siku hi mhaka ti-HIV and AIDS. Loko Trump a humesa tifandi ta yena ti tlhela back va ha ku feni vanhu eBotford. kambe phela ani ali kambe ni vula ku phela ani mina na n'wina hi tlhe hetelela hi twisisaku xiyimo xi njhani sweswi mina na n'wina laha hi nga kona ha swi tiva ku swilo leswi vulavuriwaka a hi ntiyiso a hi leswi Afrika-Dzonga yi yimelaka swona. That's why Botford, that's why kuna leswi hi ngo unqualified generalization. That's why a swi khathaleki ku team leyi nga famba ya America yi fike yi vulavula wrong hi South Africa. Mhaka yikulu for the sake ya vaakatiko va South Africa. Team ya South Africa ya president, team ya Ronald Lamola, Minister of International Relations, va nga hlweli a va tsutsumali va vulavula na mukhalabye luya. Swi tele leswi America yi hi pfunaka hi swona. Ku na va Anglo-American yini tigoli ti processiwa leyi a va swi koti ku processa swilo vanhu va la South Africa. Hi na 30 years in democracy mara a tsandzeka ku processa swilo. So the best way Botford hambiloko ku nga vulavuriwanga swin'wana swo valungu lava va nga ha team leyi nga heli va solidarity va Afrika vo fika va ngetela swin'wana for the sake ya hina ku hi va safe na economy ya hina yi va safe. President Ramaphosa, Minister Lamula a va tsutsumi va xavela mukhalabye luya xikulu xa mina. ni mi twile botameni khesiri swinene tlhelo rero Inkomu Botford. sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula i nongonoko lowu nga wingisela mingisero mehe hi ku haxela wona tweet kusuka haleni hosi Agiyana Masingita Mall hi le studio 1 hi laha hi nga koho mingisero mehe un'wana mingiseri hi loyi inhleka Kalanga. papa mina Nende va ndle kahle va nga n'wi caca luya. hikokwalaho ka yini Lava ndzi tsakisini hi ku loko mo tsundzuka kahle muyimeri wa America etikweni ra hina u tshame a vula ku ri Afrika-Dzonga yi nyike Russia switlhavatlhavana ma yi tsundzuka ivi yi gina yi tlhe affecta na rhandi. ya A yi ndlangi nchumu South Africa. Kuna bangi yin'wanyana na yi nga tshama yi va involved aka ku manipulata rhandi va endle yini a va endlangi nchumu. So loko va kha va tsandza hi swimhakani switsongo leyi a va fanele va nga va complain luya Trump luya lava va America va ndle kahle ku va n'wi cacini ni yima na vona mina hi ku ri loko vona va ri haleni mi kuma ku ri hi vona tiko va hi vona Afrika-Dzonga America va vulavula swilo leswi swi tlhela swi vavisa rhandi swi tlhela swi affecta na interest rate va nga ti khumbi se na letiya a va ti miyeleli va nga ti khumbi a va miyeri sweswiya hi ku ri loko vona swi ta kambe xivutiso ku ta va ku a hi sunguleni hi languta tatana Ibrahim Rasool ye yexe loko mi ku swi kahle ku va a caciwini mi va mi yi langute hi mhaka hi leswi hi nga swi endla kumbe leswi Afrika-Dzonga endlisaka swona. a ni languti leswi yena a nga swi endla ni languta hi ku loko yona Afrika-Dzonga America yi swo karhi ku pfumala na wun'we wo surima a ku mhaka leyiwani yi nga endliwa a hi yona wun'we ntsena hayi vo tala just one. Randi kana luya riso leswi a nga swi endla a affecta dollar mara i cacilini laniwani va vulavule mhaka ku Afrika-Dzonga yi nyike Russia matlhari swi affecta rand ku ku va na kurhula se na swona a ku vi na kurhula hi ku ri loko ni yingisele bot eighty-nine va vulavule mhaka yin'wana yo vava ya ku vugevenga atikweni leyi langutani va vutlhanu ku ri ku humeleleni a Thohoyandou loko jaji Xidada a ndlala xigwevo xa misalo eNokundula la nga heta maxaka hi siku ra khisimusi va n'wi nyika life sentence aka vuhlangane leswi nga dlayiwa very 15 years ivi loko va heta va effective life i life sentence leswi vulavurano ku suka aka n'wana wa vumbirhi aka liwa vu7 swigwebo swo bebulana yena i famba hi xigwebo xin'we ntsena aka mi a swi hanyi sweswo i dayi xa lembe hi xibamu ku 15 years and xigwebo xa kona xi ta bebula hi lexi xa la nga dlayiwa aka number 2 ka ha ri na swilo swo tala leswi nga swi le ku hi ku ri tiko ra hina sweswiwani loko mo yingisela
department yin'wana na yin'wana yi vulavula hi ku there's no budget. Leswi vulavula no ka correctional service va ta gina se va compromise va bohiwa ku phela hina mali yo hlayisa vanhu lava ha ri na yona mandate n'wina ti-magistrate n'wina ti-judge mekani sure mi nyika vanhu swigwebo swa ku a swi tikiseli mfumo ivi se loko se swi heta kwalano sindla i nga ku jele i nkhuvulo i vugevenga i ya dyondza vutlhile va kahle leyi ivi se ku ya kona swa stress se tiko ra hina hambi vuhlayiseki bya hina a bya ha ri kona hi ku ri ku na un'wana nga n'wi twa aka mina a ku ti-magistrate sweswiwani ti le ku chavisetiweni va fana lava tigengu ra no wena langa after kun'wana na vona i nghenaka ni xikolo na ku sata i le kwini loko munhu luya u ya n'wi gweva straight n'wana wa i ta lahleka va chava na vona vunyingi bya vona se na ku resign va resign lava nga sala a va ha tipheni hi ku tirha se mi gina mi khizela swigevenga se liya America liya yi ntsakiseni liya the fact ya ku ri vona va rhanga va pfukiwa ivi rent yi ninginika va ku ku va na kurhula luya i vulavulanyana maswiritonyana swimbirhi swo ka swi nga khumbi na hambi 0.00001 dollar a yi khumbekaka va ku famba ka va tirhini ni yima na vona i nga ku na lowun'wana loko o ya a vulavula swin'wana va caca swi ti komba ka loko hina hi vanhu vo khizama hi ku veri a ku hi ku ya khumelo mi nga khumela for ku va munhu a vulavula swilo hi lero n'wina mi fanele mi tlhe mi onheriwa mi tlhe mi suka mi ya khizamela munhu a nga vona loko i sorry ku hinde hi nkarhi lowu mi nga hindza mi tiye xihoxo hi ri tiko ma swi vona mi ni yivisa sweswo swi kalanga ni mi twe tlhelo rero mi nga ta na rona khensa swinene buti wa mina inkomo sweswo mingisero munghana lona FM nakona ku Afrika wa vulavula intlhanu timinete ntsena hi xiba awara ya 12 awara ya 13 monge misava kasi ka ku mingisero mina ku u ri yini kwalaho nga va ku u ri koho hi leyi mhaka ya ku hlongoriwa ka nkulukumba Abraham Rasool swi pfuxe hoyi yin'wana n'wameri yini kona mu nga kona ke a hi tweni n'wana mingiseri hi twa ku angula ku yini ntirho dokodela Kingsley Makhuvele ta bula na vona loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi twa ku va ri yini bona hi timhaka leti kahle loko va ku munhu loyi muambasada i va kha tirha yini ku va ku languteriwe yini eka yena hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani buta mina hi pfukile n'wina minjhani okay i xingwenyana va khulumana namuntlha le Pitori ni ma na bit aid loko va ku president Ramaphosa na lamula va kombela ku khomeriwa but hina sweswi i thiyeze hinkwayo ka yena eka rekasa hi nga tivi kambe va khomeriwa yini sweswi va kombela ku khomeriwa ka leswi swi nga humelela hi South Africa va kombela ku khomeriwa na mithu butedi va vulavula ntiyiso butedi South Africa a yi tiyangi na varhangeri va hina a va tiyangi a va tivi nchumu ene hina hi nga ta twa ku vava vona at least va right so swa vona swi famba kahle mara hina hi nga ta twa ku vava laha tikweni mhaka ku a hi na nchumu ene America yi pfuna hina so leswi i swi tisa ku laha South Africa mintirho yi pfuna hina swisiwana hina hi nga na problem yo tala hi hluphekaka ku tlula tilela van'wanyana abe America Ramaphosa yi kombeleni ka khomele a nga nyumi ku kombela khomelo a va tivi nchumu a va amukeli ku ri a va tivi nchumu mi tshwa mi vulavula marito man'wanyana ku ri hina vanhu va ntima hi leka ku sungula xilo hansi i mani munhu wa ntima loyi a nga na khampani leyi a nga yi sungula hansi va le tithendareni hinkwavo loko va tiva swa ku swin'wana na swin'wana va swi kuma lula leyi ma swi vona va le tithendareni good so a va khandziye va vheta va phutaphutha va kombela khomela loyi va endle kahle va n'wi caca leyi na yima na loyi va endle kahle va n'wi caca because ku ni swin'wana a fanekelanga ku ri u swi vula ku ni swin'wana a fanekelanga ku ri u swi vulavula yena a nga yangi a yi ku yimeleni ka tiko a nga yangi ku vulavula swi hundza swa ku ri America yini yena a fanekele a vulavula swa South Africa leswi nga n'wi rhumela swona leyi se hi marito man'wani mi vula ku yini mi vula ku ina nomo ya ina nomunkulu una nomunkulu ane va tolovele ku dya butete una nomunkulu swi rengo ku fere hina hi twa ku ndlela butete na metro bota mina ava hleketelele na vanhu vavo va hleketelela hina va nga ti hleketelele va ri swako ku swin'wana vo swi vona va langutisile ku vona va ni backup hina backup hina
emetweni botome mani etwa un'wana ku nga kuma un'wana wo hetsela nga siya mahungu misava ya awara ya n'wekeni 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani kambe swi vula ku ya hi loyi nhlekani ayi ngandothet hi pfukile minjhani n'wina ni pfukile mara xanda famba Botpet leswi humelelaka exikarhi ka South Africa na America president mi nga rivala ku yuva rambirhi ka xitulu lexiwani yi tshama hansi yi tsala mepe yi languta ku hlupheka ka Afrika jikelele hinkwayo yi kwelela ka yona ene xin'wana xa kona loko ni langutele ku na misa n'wanyani Elon Musk u yi koka hi nhompfu sweswi swi endlaku president yo tirhisiwa kulukomba luya wa ex luya u velekeriwa na Afrika-Dzonga leyi se i nga ri leswi a swi endla America van'wanyana va vulavula ka swi mabulu ka leswi mabulu swa leswiwa swa ti-internet leswi va vulavula ke wa swi hlaya misa luyani a swi vona ku ri va n'wi kucetela ku ri hi ku ri u velekeriwa Afrika-Dzonga a vuyi a ta endla sweswi a swi endla ku America se ku hlongoriwa ka nkulukumba lowu mbalaka yena leyiwani Abraham Rasool a ku ri plan ya ku loko loyi o tokolo a hi n'wi nyiki chance hi n'wi tlherisela aka vona because hi lava ku onha vuxaka na Afrika-Dzonga yena i lava ku byi vumba mina ni tsale mepe ni hetile ku ri UISD ni khanserile aka matiko ma Afrika a va ha kumi nchumu South Africa mali yi kona leswi a nga swi endla ku loko mali yona South Africa loko yi va hi milenge mbirhi hi ku vona ka mina corruption yi nga hunguteka yi ta sungula ku tiyimela yi endla mintirho mali leyi va yi tekaku va yi hoxa swikhwameni yi ta yimisa Afrika-Dzonga ku ri loko ni langutile mina Botpet Afrika-Dzonga i nga ri kova swin'wana xa nkoka hi produce matiko ma le handle hina hi benefita aka vona aka mintirho ka hinkwaswo se va swi vona ku ri president Cyril Ramaphosa va ta ze va ta kana va ta khensamela ene vuxaka byo xavelela a hi byona Botpet leswi xi nga byi dzinda emasunguleni xi nga ta byi dzinda ra vumbirhi so mina hi vona ka mina president a vo amukela leswi va nga swi endla Donald Trump ku ri vuxaka bya Afrika hinkwayo ku angarhela a va ri ku byi laveni hi ku ri va ri munhu i munhu hi van'wani vanhu ma swi vona se lava yani va hanya swa vona because vo ka kokiwa va vya rambili ka xitulu lexiyani va tshame hansi va tsala mepe va nemetweni kheseri swinene tlhelo ra ri mi nga ta na rona mina ya ti ku pila awara yan'we hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani lowu Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela kahle khalanga a wu hi veka kahle rivaleni ku America leswi swi endla ku yo va ku hi nyadzeni kumbe yo hi andamayina ngopfu ene leswi endla ku hina se hi va ku va xaveleleni swiswa swi sungulile loko Afroforum va ta va yile America va ya hemba va leswi va nga swi vula i vana vona va America va rivala ku yena Trump wa ku sayina expropriations law under its 7th amendment leyi va nga na yona leyi va nga yi sayina vo loko swi endliwa hi hina la i problem khalanga xin'wana lexi vula mina a ni na concern ka leswi nga vulavuriwa ka ku vuyisiwa ka Patriot Rasool because a swo fana hambi a nga vulanga nchumu America a yi ta n'wi hlongola munhu wa Afrika-Dzonga so lexi faneleke xi endla swona i ku America na hina a hi ri va hlongoriwa ambasi America yi hlongoriwa yi nga hlongoriwi mara America na hina hi nga ti kombi ku yi xavelela ngopfu avuxeni Botpet nhlekani ni vayingiseri munhu u ta hlamuleka leya Ibrahim Rasool South Africa na America hayi mhaka ngopfu ku mani yi endle yini Afriforum kumbe what kumbe yini Donald Trump vule kahle a nga si nghena ku loko mina u nghene matiko lama ka BRICS ya ta ni tiva kahle la ma swi twisisi misa lwa yi lwa ni de-dollarization so yi vone ku weak point i South Africa that's why a nghena hi yona a nga si hete Botpet switikwatikwana leswi ka swi nga ri na matimba swi nga le ka BRICS swo to hlupheka so loko a vo pfumela vo varhangeri va heko hayi imani hey vonana ni matiko ya hala vuxeni hala ya hambana ni lama hala vupela dyambu khalanga vaxumi na vatirhikuloni mavonelo ya mina
Donald Trump anga tikisele Afrika-Dzonga ri yoxe a yi khale ngopfu ku va na meeting na Zelensky wa Ukraine kwale the Oval White House la nga vitana nkulukumba lowani wa Ukraine tanihi stupid president inhlamba phela yaleyo matiko yo fana wa Europe Canada na vo China na vona elibukisana vona swinene a hi languteni wa ku vitana tiko ra Lesotho tanihi tiko leri ri nga tiviwiki hi munhu la misaveni la inhlamba yo fana yaleyo tani loyiwani Russell loyiwani kahle i vitani Donald Trump tanihi munhu loyi a tirhisaka white supremacy America that's why ku va na xiphiqo namuntlha inkomo i Gezani Maswanganyi la sukani aka majosi a hi lo seni la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona yingisela eku tisela dokodela Kingsley Makhuvele bona imtivi timhaka ta vudyelwani bya matiko na sweswi swa vuambasada leswi a va swi wela ni va swi tiva se yo mhaka hi va rhambile la kota ku twisisa ku loko munhu va ku i ambasada languteriwa ku ndla yini a nga fanelanga a endla yini na matitwelo ya voho hi leswi nga humelela muambasada kulobye Abraham Rasool dokodela enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekane khalanga cancer nkarhi lowu mi nga hi nyiketa wona na hina khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina dokodela a hi sunguriseni la hi nga se vulavula hi ku angarhela a hi vulavuleni hi ku kongomisa hi languta leswi nga humelela wa ka hina kusuka le Amerika va nge ri hi ra vuntlhanu leri i fanele se a va longe hinkwaswo a vuya kaya swi vula yini leswi kalanga ku na swilo swimbirhi leswi endlakalaka la and xilo lexi fanele hi xi endla hina i ku langutisa ku ri muyimeri wa hina a ti khome njhani a hi tshikeni tipolicy ta Trump ku ri wu endle yini a vulavula yini hina hi vulavula hi muyimeri wa hina ku ri muyimeri wa hina loko a ri tikweni ra Amerika a fanele a ti khome njhani ku na swilo leswi a nga swi endla khalanga leswi swi nga fambisaniku na ntirho wa yena as ambassador wa hina or muyimeri wa hina a Amerika muyimeri un'wana na un'wana a nga swi koti ku hlambalaza president wa tiko leri a nga rhambiwa ka rona i muvhaki ka tiko lero marito laya nga tirhisiwa hi Ibrahim Rasool ku define swin'wanyana swa Donald Trump a hi marito laya nga tolovelangi laha hi nga wa tirhisiku aka diplomacy tanihi ku n'wi vitana a supremacist now supremacist khalanga hi xidyanhlampfi va ri it's a person who believes that a particular group, especially one determined by race, religion, or sex, is superior, and that should therefore dominate the society. In Sambai Kulukumbale. Apinda Abetana President Trump Kuri, President Trump is launching assault on incumbencies. President Trump angatwani na vanhu lava nga khoma mfumo la kususa hinkwavo vanhu lava nga khoma mfumo emisaveni na le Amerika a hi ntiyiso sweleswi a phinda a vulavula swin'wanyani leswi vanhu va nge it's internal issues a vulavula hi ti-reference ta ku ri ti-demographies ta cinca swi vula ku ri valungu na vanhu lava vitaniwaka ku ri a hi valungu swa cinca ku ri 40% i vanhu lava va ka ti-minority vanhu va ntima Latino and so on. And loko langutisa reference leya yena khalanga yi vulavula aka supremacy hi yona mhaka leyi nga vanga problem ikulukumba for muyimeri wa hina khalanga se swi nga va swi vula ku a va nga swi tivi ku swi nga va fikisa laha kumbe ku hi ku hleketelela va nga va kumbexani va tekiwe hi leswi swi nga le ku nyikeni hi nkarhi wolowo ivi swi va fikisa ka xiyimo lexi se va nga ka xona mina khalanga ka mavhiki manharhu la nga hundza a ni vulavula na television station yin'wanyana la kaya ni hlamarisa hi ndlela leyi Rasool a vulavulaka hi president wa le Amerika ni vula kahle ku ri leswi a swi vulavulaka a hi swona fanele a swi tshika ntirho wa yena a hi ku vulavula na hina la Afrika-Dzonga i ku vulavula na vanhu va le Amerika hikuva a vulavula na ti-television ta la kaya loko vanhu va le DECO va le foreign affairs fanele va zama ku controla munhu loyani hikuva
u ta va na ti-problem leyi mina ni yi vona ku ri mfumo wa le America a White House va ta hetelela va nga hala ku vulavula na yena va ta n'wi tshika a ri njalo a Capitol Hill la ku nga na ti-parliamentarian va nge vulavuli na yena na le State Department u ta hetelela vulavula na vanhu lava nga hansi ngopfu lava nga kotiki ku teka ti-decision a ni nga swi tivi ku ri swi ta fikela ku ri u ta hlongoriwa mara nhlamba leyi a nga yi humesa hi mhaka ya president tiko rin'wana na rin'wana a ri ta n'wi hlongola Kalanga ku na misa un'wanyana u vitaniwa Phil Goff i high commissioner ya le a New Zealand a United Kingdom u vuye a hlambalaza Donald Trump aka conference leyi attendile a United Kingdom va yi vitana Chatham House la a nga vula leswaku ri a compare Donald Trump aka 1938 Munich Agreement leyi nga pfumela Nazi Germany ku ri va annexa tiko rin'wana ra Czechoslovakia mfumo wa le New Zealand va te ku twa leswiwani va n'wi vitana kaya va ku a hi munhu loyi a nga fanela a yimela tiko ra le New Zealand i nhlamba yikulukumba a nga yi vitana a nga vitana Donald Trump yo na hambi a nga tirhi America ku va yena a ri United Kingdom so swi vonakarisa ngopfu ku ri ku na matiko la tekaku behavior ya ambassador ya vona ku tikhoma ka vona very seriously loyi wa hina a fanele ku tekiwe action khale a byeriwa ku ri marito lawa wa tirhisaka a hi wona u hetelela tirhisa marito wa serious ngopfu ku describe host ya yena sweswo mingisero munghana Lona FM lava va twaka hi nge ri ku buleni na vona i dokotela Kingsley Makhuvele mutivi hi tlhelo ra timhaka ti bulaka hi toho a hi ti welaweli hi yo mhaka ya ku hi ku lavela vativi va ta languta hi mhaka yole dokotela ni le ku tivutiseni ku loko xiyimo xi ti tani a hetelele a tikuma a wele ka xiyimo lexiwani ivi sweswiwani va ku va n'wi hlongola na lava a dependaka ka vona ku va kha ku langutiwa team ya vanhu vo tani hi kwihi na ko swo sungula ku va muambasada va hlongola a kan'wana matiko kumbe mi tiva kun'wana la swi nga tshama swi ndleka hi ku hina laha Afrika-Dzonga hi wiseriwe rhandi n'waxemu loko ku nga ri lembe ndhaka leri nga hundza loko ku vuriwe ku na xikepe xin'wana xi nga la teka matlhari xi ma yisa a Russia ivi rhandi yi khinsama ivi kusuka kwalano ku ya lavisisiwa va ku swi nga ri swona swi ku tluva swi ku chakala kambe a nga hlongoriwangi nkulukumba loyi nkulukumba luya wa le America la azanga a rhuketela president u lo vulavula hi information leyi a ri na yona leyi a yi nga ri ntiyiso hi leswi swi hambanaka loko ambassador a vekiwa andhawini u accreditwa to a fellow head of state leswi a swi vulavulaka u vulavula on behalf of the other head of state that's why a ni mi nyiketa example ya Phil Goff wa le New Zealand hikuva leswi a nga swi vulavula prime minister u teka yena a wu vulavuli on my behalf vuya a kaya so hi yona problem leyiwani u ve very personal ku vulavula hi Donald Trump a nga zanga vulavula hi tipolicy a phikisana na yena hikuva hi tipolicy na yini u n'wi hlambalazile nhlamba yi pfumeleriwanga and in terms of the Vienna Convention Kalanga article 9 ya Vienna Convention loko muambassador a nga tikhomi kahle a tikweni lero tiko lero ra pfumeleleka ku ri va nga n'wi hlongola and they don't have to give an explanation why they are declaring a persona non grata va nga n'wi hlongola handle ka it's in terms of the law and this article 9 yi endleriwe ku kota ku protecta the receiving state hikuva tiambassador va na leswi swi vitanaku privileges and immunities a va khomiwi na hambi vo endla na hambi vo dlaya a va koti ku khomiwa se lexi mfumo wu nga na xona lava nga kona i ku n'wi hlongola unless mfumo wa kona loko a endle serious criminal offense i ku teka ti-immunities and privileges and a kota ku chajiwa mara matiko an'wana a va pfumeli ku endla leswo hikuva yi seta a new precedent so swilo leswi swa ku hlongoriwa swi endlakala ngopfu Kalanga ku na example ya khale ngopfu I think in the 14th century Bernardo Mendoza a ku ri ambassador wa le Spain ya United Kingdom a ri accredited to Queen Elizabeth I la a nga kumiwa ku ri u na vugungundzwana lebyi byi endlaku ku susa mfumo wa Queen Elizabeth u vuya n'wi hlongola loko a heta ku n'wi hlongola but Queen Elizabeth a rhumela
envoy ya yena a Spain ku ya va hlamusela ku ri no nyimpi leyi nga na yona a yi nyimpi na Spain i nyimpi leyi nga na yona na behavior ya ambassador loyiwani i leswi a hi hleketa ku swi ta endlakala la kaya leswi mfumo wa le America a fanele va swi endleli a fanele va hi byerile ku munhu loyi a nga tikhomangi kahle hi kombela ku ri mi endla but hi mhaka ku ri relations between hina na America ku na tension yo tala ngopfu and that's why America va take this action yeah u nyikete America a good excuse ya ku vonisa ku ri va nga acta va nga n'wi hlongola loko munhu a nga behave kahle loko mi nga vulavula mi kutani loko America yi nga n'wi hlongolangi loko hi kha hi landzelela leswi mi nga swi twa loko a kha a vulavurisa xiswona swi nga va swi vula ku na Afrika-Dzonga a yi fanele na yi humese xileriso xa ku hayi Abraham ha swi twa ku hina yena swiphiqo na America kambe leswi swi vulavulaka swa ha swona vuya kaya. That's why ni vula mina Khalanga ku ri 3 weeks ago ni vuye ni vula ku leswi a swi vulavulaka not leswi a swi vulavulaka hi president wa le America na the wa n'wi describe ku hi kona a hi swona mfumo wa hina fanele n'wi byerile that time ku ri outcome kahle so leswi swi vulavulaka na television ta la kaya hikuva na kholwa ku ri hinkwavo na tiministara ta hina na vanhu va le deco va langutisa TV va vona leswi swi vulavulaka va langutisa va hlaya maphepha va vona leswi swi vulavulaka a fanele va nghene hi nkarhi lowu va n'wi byela ku ri a hi swona leswi va n'wi tshikile u hetelele a ri la loko mfumo wa hina wu ri serious ku teka action against vanhu lava behaviorku so siku leri a nga vulavula hi swona a fanele va tsalele ma-America va va byela ku ri hi vone ambassador yena u vulavule swilo swo huma endleleni but hi lava ku mi tivisa ku ri hi n'wi vitanile for the consultation ku lunghisa swilo leswiwani kumbexani mfumo wa le America a wu ta ku mi nge hi yima hi twa ku ri mi swi endla njhani u vulavulila wa mune va n'wi songole mugqivela xin'wanyana ku ri a ta vulavula laha a ri na permission ku vulavula swilo leswi a swi vulavulaka na hikuva loko ri ambassador u hava view ya wena u vulavula on behalf of president na country hinkwayo u kume permission ku vulavula hi swilo leswiwani hikuva ti-ambassador ti-diplomats ti controliwa ngopfu ku try ku manager policy and ku endla leswaku ri vanhu va nga vulavuli leswi vona va swi vonaka fanele swi va leswi swi vonaka hi tiko South Africa yona Afrika-Dzonga hi yona yi vona president wa le America hi ndlela leyi Rasool nga vulavula hi yona uncool ku ri indlela leyi Afrika-Dzonga yi vonaku president wa America a ri njhani hi nga pfumelani eka ti-policies kwalano na kwalano mara a yi swi koti ku n'wi vitana hi yona hi marito lawa a nga tirhisiwa hi ambassador Rasool se le ku tivutiseni swi hi veka ka xiyimo xa njhani loko hi kha hi languta xiyimo lexi tanihi tiko hi nga ka xoho eka vuxaka bya hina na tiko ra America swa antswisa xiyimo ke ngopfu loko hi langutaka ku sweswiwani ni vulavulaka na n'wehe Afrika-Dzonga ya ha ri ka makungu ya ku va ya hetelela yi rhumela vurhumiwa byo karhi lebyi yi lavaka byi ya ringeta ku hlamusela ku matshamelo ya swilo swa tiko ra Afrika-Dzonga swi tshamisele leswi na leswi na leswi hi ndlela yaleyo se loko se ku kha ku ndeka leswi hi le ka xiyimo xa njhani ku ya mahlweni hi ndlela leyi mfumo wa hina loko ni langutisa America mativa na sweswi a ni ri ku hlayeni ti-article tin'wana leti tsariwaka hi ti-think tank ta le America ku na nkulukumba un'wanyana a nga tsala article yo vava ngopfu hi Afrika-Dzonga ku ri ku fanele ku endlakala yena va ri i Joshua Mesevi a tirha mfumeni wa George Bush la a vulavulaka hi kona ku ri ku cinca swilo swa la Afrika-Dzonga fanele ku cinciwa ku tikhoma ka ANC officials and u veka swilo swa yi 3 leswi a nge America fanele swi endla and the think tank America opinion makers America they are trying to influence the government ku ri behavior in a particular way and take a very hardline position loyi a nga tsala leswaku u le ka think tank ya the right wing and u vulavula hi swilo swa yi 3 ku ri America fanele yi zama ku ri na hambi ku endlakala yini yi investa la Afrika-Dzonga hi mhaka ku loko yi nga investi ma-China ta teka over yi vulavula leswaku ri AGOA fanele yi maintainiwa hikuva loko nga maintainiwa AGOA ku ta safara vanhu i swilo leswi swi vulavula hi AfriForum loko va yile and ku ri fanele ku continue na AGOA but xilo lexi xi nga kona fanele ku punishiwa ti-leaders ta ANC ku ri ANC na yona yi nga fambi ya forma a coalition na vo EFF na MK
so fanele ku maintain wa leswo but kuna xikulukumba Khalanga vulavula hi xona aka tin'hweti ti nga hundza na n'waxima ni karhi ni vulavula hi swona swa Simonstown Naval Base nkulukumba lowu vulavula ku ri loko America yo endla mistake Simonstown Naval Base leyi nga so strategic yi ta hetelela yi khoma hi ma-China so a va lavi ma-China a tshinela na le ka Simonstown Naval Base that's why muyimeri wa le America la nga famba BKD a vulavula hi mhaka ku ri ku na xikepe lexi nga fika kona xa ma-Russia xi nga ta swi khome swibamu na yini xi nga fambisa swibamu na yiniyini from kona a ka ra hemba mara problem a ku ri strategic importance ya naval base so fanele hi langutisa what is the bigger picture loko swi hlongoriwe munhu what are the underlying issues so that hi kota ku manage those issues if we don't do that we focus on the expulsion we're going to lose out on the bigger picture kwala ka ku hlongola mi vula ku Afrika-Dzonga yi nga ya sindziseka ku yi nga riseta hi sweswo ngopfungopfu loko mi ta mi langute ku swo fana na vatatana Abraham Rasool leswi va nga swi endla timhaka ta muhloti wa tinyarhi loyi se ti ngo vuya hi yena muhloti wa tinyarhi ti nga vuya hi yena swa Rasool Afrika-Dzonga a yi fanelanga yi ti tlherisela ku hlongola ma-America yi endla leswi swi vitaniwaka tit for tat leyiwani i fambelana na ku tikhoma ka muyimeri wa hina laha loko a ku ri u hlongoleriwe ku ri u vulavula hi tipholisi ta government ya hina andaku Afrika-Dzonga yi tlheriseli na yona mara lava hlongole behavior ya yena that's why ni vone president a vulavula namuntlha leswaku ri u yimele report ku ri Rasool ta n'wi nyika report ku ri ku endlakale yini u kumile from America ku Rasool u endlakale u hlambalaze nkulukumba le America mara u ta yimela ku twa site ra Rasool loko a fika la information leyi kona hinkwerhu a kota ku yi hlaya ku ri leswi Rasool a nga swi vulavula and I saw na swilo in terms of diplomatic etiquette a hi tseleni van'wani veri hayi hi ni khale ka a hi swi tiva a hi swi rindzerile ku swi tsandzeka hi ku anakeni Donald Trump a nga hi lavi hina tanihi Afrika-Dzonga a hi swi tiva ku leswi a swi vulaku swa ku i vulavule yini swi ku yini swona ngopfu mhaka yikulu ku kahle a nga lavi nchumu xo fambelana hina Donald Trump se a swo boha a hlongola muyimeri wa hina well a hi ntiyiso leswo hikuva loko ku ri ku ri Donald Trump a lava leswo a ta va a hi pfaleni embassy ya hina a Washington a nga ha lavi anything na embassy ya hina a yi pfariwi na hina u ta pfala embassy ya hina la Afrika-Dzonga loko a ku ri swi fambelana na tiko leswiwani swi le ka article 4 ya convention ya Geneva ya Vienna Convention ku vulavuriwa ku ri loko munhu a nyiketiwa a persona non grata it's not a persona non grata ku hlongoriwi tiko ku hlongoriwa munhu loyi hi mhaka ku tikhoma ka yena hi mhaka ku violate ti-immunities ta yena hi mhaka ku ri a nga landzeli nawu wa le tikweni leri a nga ka rona u violate nawu wa kona u ta hlongoriwa munhu loyi a ku voni ku ri ku hlongoriwa tiko hinkwaro I think relations ta hina na America ti ta humelela mahlweni na hambi ku ri njhani so lexi nga kona hi fanele hi tiyisa ku ri vanhu lava yaka kona manje sweswi va trainiwa kahle va byeriwa kahle hi ti-behavior I think kuna a good lesson that comes out of this in that I hope it will be integrated in the preparations and planning of future deployments. Dokotela ni mi khensile swinene a hi tweneni ku loko se va fikile va tatana xiviko xa njhani tatana Abraham Rasool hi khensile swinene inkomo Khalanga inkomo i dokotela Kingsley Makhuvele lava hi bula na vona mingisero mukela Lona FM TV tlhela timhaka ta vudyelwani bya matiko loko hi kha hi languteka mhaka leyiwani yi nga humelela hi ndlela yaleyo ka tika mani mi tshemba mi swi twile na n'weko xiyimo xi njhani mi angurile kwala mi nga angula koho sweswiwani hi la ku cinca gere hi ri vanhu hi lava vaxisati hi ta vulavula na vaxisati vanharhu na vaxinuna vanharhu hi gimeta nongonoko lowu se hi la ku vutisa ku hi ku ya hi va statistics South Africa va ri tinxaka leti nga kona Afrika-Dzonga lava va nhlonge yo basa hi vo va rhangaka mahlweni hi ku tekana hi kolomo ka 5% hina hi le ka namba ncila ka tinxaka leti nga kona Afrika-Dzonga hi ku ka hi nga tekani kumbe hi ku tekana hi kolomo ka 9% so vula ku ka vanhu van'wana na van'wana va dzana vanhu vambirhi va tekanako kumbe va tekiwako vanhu va vanhu va ka vanhu van'wana na van'wana va 10 vanhu vambirhi se swi vula ku va dzana va kolomo ka 12
wa vona va hetela ku va tekana se xivutiso ku va ku hikokwalaho ka yini a hi sunguleni twa nhlokomhaka ta mahungu hi hafa ku pela awara ya 13 na tatana Hlulani Fanele Magayisa loko va nga cincangi gere nhleka na hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula. So micommissionara wa SARS a ngo ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhelo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milowu so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mintirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka Timhaka leti hisaka. u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Iswa mintsero mnganalo FM ikhensele Hlulani Fanele Magayisa na mahungu ya misava lava ya nga ta va yimise xiswoho ku ya le ka awara liya ya mbirhi nhlekani lowu timhaka ta vukati na ku tekana hi ndlela yaleyo swi na nkoka swinene loko swi ta ka timhaka ta hi laha matikhomelo ya hina tanihi rixaka ya fambisaka xiswoho kambe ka ha ri na xivutiso lexi tshamaka xi kha xi ta ku loko va ze va fika ka tinhlayanhlaya ta ku a ma ha ri ku tekaneni xivangelo ku nga va ku ri yini hi laha hi nga kona mingisero minkarhi FM eka nhlekani lowu la ku ta heta 30 wa timinete letiwani hi wisanyana mhaka leyi ya Abraham Rasool ta ya mahlweni hi bula hi tona timhaka leti na mindzuku loko hi vuya kambe sweswi a hi hetiseni 30 wa timinete letiwani hi mhaka yeleyo hi twa ku n'wemeri yini va ka hina se hi ta teka va xinuna a hi nga vuli ku hi teka va xinuna ntsena kumbe hi teka va xisati ntsena kambe hi lava vanharhunharhu se loko lava nga ta hasa va hela hi ta ku va herile ivi se hi lava lavan'wana ma hi twisanyana mhaka leyi kambe tinhlayahlaya ti komba ku ti humesiwe hi va Statistics South Africa ku na xiviko lexi xi nge ri a mi le ku tekaneni ngopfungopfu vantima minamba ncila se a hi tweneni ku xivangelo i yini wo sungula hi loyi enhlekani aye buthati mpfuki se swa mina mpfukeni n'wina minjhani mina Manto ni kombela ku continue remember buthati i vukati byoko i ta tekiwa njhani i teke hi n'wanuna luya wa ku va a ri abusive a kurise hi vavanuna va ku abuse i nga si i ya kwale ka va nga ku kombi rirhandzu se loko yi ya tshama na ye mi ri 2 a ko va hokweni kumbe a ko va jele laha ti nga ta ku vuyela kambe sweswiwani hi vulavula hi lava va nga si tekanako se a hi se fika kwalano ha ri laha kako i ncini xi ndlaku mi nga tekani a ni karhi vo vanuna lava va ka hina va ka ntimeni ta fambisana tela tinhlokomhaka leti ka ha ri vo vanuna lava va ka hina va ka ntimeni i tiyisisa njhani ku lava ku endla vukati na munhu loyi a kala ku ri ta fambisana se mi vula ku yini se mi vula njhani mi vula ku loko yingiselani valungu loko a ku I love you wa ku rhandza hi kanene a ku tshemba a ku teka lava va ka hina loko ku ri hi va xisati hi le ka disadvantage va tirhisa mafatenset wo twa ku hana ku dyondza rihanyo ende xiyuma xi kahle loko a va a ku tekini loko a fanele ku tirhisa bed i ta va velela xiyuma lexiya mara loko ku ri na ka mafatenset wa lama va ma insistaku mi kuma ku ya ze ya endliwa and then a nge ku khomi kahle buthete se swi vula ku n'wina sweswi leswi mi ni byelaka swona i ku leswi se swa mina swi vula ku leswi n'wina mi ni byelaka swona sweswi miri Statistics South Africa xi ri vantima a hi le ku tekaneni xi ka xi swi langute hi tihlo leriya ra ku mi ta ya mi ya tekana mi humesela na xuma mara hi ntiyiso wa koho leswiya swa ku ni tshama na n'wina swi kona ko va hi ku a hi swi official a hi swi ndli swa ximfumo a hi byona once swi ze swi nga ngheni ndzeni ka tinhlayihlayi a hi swona a hi vukati va vulavula ntiyiso ni vula ku swona a ni n'wina mi ri hindla ti-fatenset se loko yi ri fatenset swi vula ku a hi tekananga se ematshan'wini ya ku hi ya tekana ximfumo hi tsutsumela ka fatenset
ene na kwala ka fatensek hi tlhela swi nga ha koteki ku swi khondoriwa ku va vukati byi nga ta nghena ka a home affairs hi mecha na valungu ku tlhela ku fika ku tsandzaniwa hikwalaho ka ku ri hina loko ku ri procedure yi nghena hi le henhla matshan'wini ya ku sungula kahle ku va na ku lovolana na hi hinkwaswo mi vula yini ku yi nghena hi le henhla yo fatensek a ni hi loya yi ya tshama ku volunteer ene mavolontiera phela swi vula ku va ta gcina va mathorini hambi ku ri police station man'wani maphorisa lo ze ya ku woya kumbe kun'wana na kun'wana lava volunteer a va ha jangi va nga ha promotiwa vathoriwa se ni vula ku va vukati rito leri mi nga ri tirhisa mi te yini woyo swi vula woyo ku baleka ku ta baleka mani lowo wa xisati a nga yengiwa a ni ta ve i yengiwini i sukisiwa ka kan'we hi mhaka ku tshembisiwa hi rito ra ku ni ta ku teka hi endla leswi na leswi a dina munhu a tlhela a nga ku tekangi wo tshama like aka xitshembelo xa rito mi twisisa inkomu hayi sesina chayela kahle sesi wa mina mi hlayiseka mi fika la mi ya kona mi hlayisekile nomboro ya liya ntolovelo 0860002543 nangona ko eAfrika wa vulavula ve ramile ku tekaneni vantima sesi va tena tlhelo rin'wana lava ke a mi le ku tekaneni va le ku identifata and sad n'we mi ri yini enhleka aye botwetha na basho botamen aye bot minge pholanyana ma bar mina ku ya mavonelo ya mina evasako issue yo sungula hi lewa ni keta timbirhi loko na mixoxo yo sungula hi lewa loko mo cheka kahle ba lava ntsongo yo basa hi xitalo mi kuma na loko va tekanini va kha va tiyisa rirhandzu ra vona ku tikuma va kha va tirha swin'we ku tirha swin'wana ku le ndlela leyi va sapotana mi kuma nkarhi wun'wana loko mo va mi tshame ku xitichi xa SABC kwalano i xa n'wina mi kuma konsati le tlhelo ka issue ya titender swa ti-tissue na swiyinini hinkwaswo leswin'wana swikhetseketse swi lavekaka ku va kha ku ri tender ya yena kumbe ku va kha ku ri site ra yena leri a va ka kha sapota n'wina kwalano so ni vula ku ka swo fana na sweswo swi va swi kha swi kota ku tiyisa rirhandzu hi matimba lamakulu swinene ku n'wana na un'wana va kha tlanga role ya yena ka mucato wolowo kumbe ka ku tekana kwaloko ivi mi languta hala ka sayiti ra hina hi mixa ti-issues hi lava ku mixa culture loko yi suta rimbewu ro karhi ivi hi lava ku yi susa loko swi fika laha kun'wana i fanele benefita xikombiso hi lexi mi kuma ku nkarhi wun'wani va ta mi byela ku bostrate n'wanuna i fanele a hlayisa muti va tlhela va swi vulela henhla ngopfu ku n'wanuna na bibele ri tani n'wanuna yena fanele va hlayisa muti a tirha mina n'wansati i ta veleka se loko mi tshama hansi mi swi languta swi va swi kha swi ta vona nkarhi walowo loko n'wina mi helele hi ntirho yena a kuma ntirho kumbe yena va kha a tirha na yena a swa ha vuriwi sweswo i byeriwa ku hayi engopfuka i yimayimo or amasani n'wanuna wa njhani a wu va voni vavanuna a hi ntiyiso i ntiyiso n'wanuna yi hlayisa muti se loko hi va or masana i ta wu hlayisisa ku yini muti lexi ndlelaka ngopfu xona ni vulela ku va hatla va swi nyanyisa ni nga vuli ngopfu ku i or amasana ivi khe or amasana i ta ve khe zamazame bamizamo mara vona va ta swi tirhisa yisero kumbe mavulavulelo ya vona ya va hi ndlela yaleyo ku swi kota ku va swi kota ku ahlule ku yena i va kha kota ku ti endlela nkarhi walowo so ni ringeta ku lava ku kombeta ku a hi vi na ku khomisana ka vukati leswi swi ndlaku hi xitalo byi hi tsandza hina vanhu vantima ene hi teke xilungu phela kwalano n'wina mi ye mahlweni loko se mi ku vukati bya mi tsandza se mi tekanini hina heri i cini xi ndlaku mi nga byi sunguli naswona swo fana sweswo phela xikombiso xa leswi swi nga hundza kumbe xa vakokwa hina na va hina hi xin'wana xa swona xi endla ku vanhu vo tala va va na vuchava hi ku a va swi tivi ku loko se i n'wi tekile leswi swi nga ti talela hi sweswo se endliwe timali ta tirafu hina vavanuna loko u kumeka ku wena xipencenani ku lava ku tiva ku se yi famba kwihi yi famba mali muni i tikesi ti nga swi swa ti nge le ku tengweni mhaka swo fana na sweswo ivi ku endleka yini loko va tiva ku mina xipencenani ku endleka yini ku ciciwa check mi vula ku check loko u nga pengisiwa ho sula swo susiwa
Bontsha ka tika. Hayi ubere ka tswana le khetsile go. No twa go. No twa go. Se ngweberiye 0860 anse ikuma anse xikuma xivangelo mi le ku tsandzekeni va ku nhlamusela ni swi twisisa mi le ku tsandzekeni ku hikokwalaho ka yini mi nga tekani kumbe leswi mi tekelelaka swona se swi kumeka ku olova mi nga tekanangi hi swona mi vulaka swona kahle i ncini xi ndhaku mi nga tekani a hi tekeni no mi yingiseri ni hleka sinjani hi pfukeni njhani pfukeni last year nkarhi lowu wa sweswiwani huma ku lovoleleni ka a ni ri ni boxetela n'wana wa Sivarhala Bush mali va nga n'wi charger yona loko hi n'wi byela loko hi vuya va te loko va se va hi nyika va hi discountela yi vuya ka 148,000 loko hi fika ku ha swantswa switanda ni nge hi lovoli leyi va tshama na n'wana wa vona mahala xivangelo xo tala kwalani ku va vanhu vatswari lavawani va charger mali according to their problems mi fike njhani kwalano mina ni le ku xoteni lwangu swi vula ku loko se ni fanele munhu ku lovoriwa le ka mehe ni fanele ni languta ku lwangu mali muni hi swo vulaka swona na mati ni fanele borwa mati le ku hlupheni ka mati sweswiwani a lovori hi ta kuma na mali yo borha na mali ya fense leya masiku lama ku ri kahlekahle swi fika kwalani bothete ende swin'wana hi ka hi nga swi langutisisi na president Ndeki va ze va hlamusela swilo swa ku lovola sweswiwani hi tirhisela swilo swin'wana swa yini swo ka hi tirhisela ka swin'wana swa wrong ngopfu loko n'wana a lovoriwa hi ze hi va hi langutise ti-problem ta hina hi ku twana i ta ti-solver hinkwato ma vona ende a hi swona sweswo ende ku fanele ku ri ku aka vuxaka kahlekahle ka mimiti mbirhi se mara n'wina a mi ya lovela a mi ya negotiatela mani sivara wa n'wina ene leswi se a mi ya negotiatela sivara wa n'wina Good Friday last year a tsutsumisa hi 1 mani 140 mani 148 loko se hi loko ka discount from 170 ni vula swo a tsutsumisiwa hi 148 ani i la ku n'wi hlayisisa ku yini muti wa kona a tsutsumise hi 148,000 vutisa sweswo ende problem ya vavasati va masiku lamawani va rhandza swilo swa kahle ende nge va blame a va ha lavi ku tshama a va ha lavi ku tshama malokixini va lava ku tshama ti-suburbsini na ti-estate laha hakelaka bonda hakelaka ti-rates hakelaka ti-leave ni vula ku mara 148 i discount serious about that ni vula so a tsutsumisa hi 148 ani 148,000 k ni vula swona a tsutsumisa hi yona tsali 148 mola lexa movha wona wu hanya kahle ngopfu i bota round tin'wana tikulu ngopfu yona i tele ngopfu mola leyi ka ikhonomi leyiwani ka ikhonomi ya sirili leyiwani nga lungha hi 148 i tele ngopfu hi swona i dange botete nga lovola khale 0860002543 nakona ke Africa wa vula i 21 sweswi ayi 20 amkeleni mi seri ayi njhani epfokele minjhani papa ekuki okay hi ku ringeta ku hlamula hi ku kongoma ka mhaka leyi na khe ku na leswi hi swi vitanaka ku na ti-divorce ta lava already va nga tekana na to tinhlayo ta tona ti tele swinene ene swi nga endleka ku ri xin'wana xi susumeta ku chava va nga tekaniki ka nkarhi wa sweswi divorce leti a ni n'wi mi yi sungulela hala ka ti-divorce leti tele ka vantima ku tlula valungu hi swo vulaka swo ni nga hemba loko no vula ku titele mara ti kona ni vula ku loko ve mina n'we ha pfumelelana ku tixaka leti hinkwato na to ta divorce a hi yi suseni tanihi xivangelo a hi yi suseni tanihi xivangelo hi ku loko ku ri ku na valungu futhi divorce rito ra xinghezi se swi vula ku na lava ni vula so divorce yi right ya leyi mi nga yi tirhisa ni vula ku swi vula ku na vo va tshikana mara vo va tekana 54% ya vo va tekana so hi 19% se a hi laveni yin'wana xivangelo
ya vumbirhi hi leyi ya timhaka ta ikhonomi swa timali. Oh ya. Ku teka ka vanhu va ntima swi lava mali, number one. Ende vanhu vo hlaya a va le ku tirhatirheni, va na mali yo lovola. Ivi swi hi vangeleka ku munhu loko a ri hava mali yo lovola u ta teka hi nsati. Loko hi languta tinhlayonhlayo ku ya hi va statistics South Africa hi tlhelo ra ikhonomi ti fana thwi na leti hi vulavulaka hi tona ta matekanelo le raraku ni nga pfumelelana na n'wina ku ikhonomi yi le ku hoxeni xandla ka timhaka ta ku tekana swin'wana. Ana hala ku tatisa kwalaha ka swa ikhonomi. Ene hi ku langutisa lava va hi comparaku na vona ti nga ri antiku va lovola na se mi vula ku loko ri ku valunga va lovoli hina ha lovola a swi fele. se mi tirha okay swi vula ku hi le ku fananiseni vanhu lava va sukaka ka mimbangu yo hambana valungu va va ndle sweswi hi nge i faten set mara hina hi ku va tekanini. Vona va endla faten set liya va yi officiate ka Home Affairs va nga lovolanga. Se hina hi na faten set ene loko hi nga se lovola hi vuriwa ku a wu se teka. Ma vona yana bot set maka leyi. Ene n'wina mi nge tshuneli ka Home Affairs mi nga lovolanga. Mi ta ya njhani ku hava timbhoni ti ta ku hi le hi mufini. Nemetweni botami. Nemetweni khetseli swinene. All right, 3-1 yi vula ntsena ku lava ni nga sana vo vambirhi va xisati. Ya, hi ta gimeta nongonoko lowu. Nsana vambirhi va xisati hi gimeta nongonoko i 3-1. Se swi vula ku ntseni ya ka wa xisati sweswi. Enhleka? Ahee mhaxi minjhani? Sesi wa mina hi pfukeni n'wina minjhani? Hi kona. A khensa. Hi la ku dana rin'wanyana tlhelo laha. Ina. Leswi swi endlaku ngopfungopfu ka hina vanhu va ntima xin'wana xi langusaku i ku ri vavasati va ku tala va kumeka va ri na mindyangu ya vona va ri voxe ani ivi va twisisa ni vula ku ri mi kuma ku ri ni n'wansati so ni na muti wa mina xitandi xa mina ivi ni twisisa ku ri ni va ni kumeka ni ri na n'wanuna swi nga ha twa ni teka n'wanuna ni tana hikwala kaya ivi ni ya va na teka n'wanuna wihi loyi a nga cata a nga sayina na nsati wa yena swi vula ku ri hlayi yi va yi kha yi hansi ene loko mo langutisa lomu ku dzumbiwaka kona ku va ku tele ngopfu vanhu vanyana va tsandza ku swa vukati swi va dyela nkarhi. Se loko swi va dyela nkarhi mativa leyi nchumu leyi ni nga yi xavaka hi yaleyo ya ku kumbexani vaxisati a va ha swi koti ku va swi tsakela ngopfu sweswo vo ti tsakela sweswo swo tidzumbela mara leswin'wana swa ku mi nga sungula hi swona a swi koteki hi ku hi ntumbuluko wa hina loko hi kha hi kula tanihi vantima hi kula eka hi ku na ha kula ni dyondza xikolo ni teka nsati ni va na muti. Se a ni swi tivi ku mi n'wina loko se mi ya va na muti mi va mi ndlise ku yini mi va mi nga tekiwangi la xikarhi hi lava ku tiva swona ku i ncini xi endlaku mi nga tekiwi loko mi dyondza xikolo mi pasa mi ma ni twisanyana. Vona lava ku dyondza va dyondza munhu a tibyela loko a ha kula munhu a nge se va na n'wana u navela ku ya vukatini mara endzhaku loko se a endli n'wana mi kuma ku ri munhu u vuye na n'wana na munhu un'wanyana wa le xitaratini i va tibyele ku swa twa ku ni ya vukatini swa twa ni maka mutini ni makela n'wana wa mina a nge he naveli ku siya muti wa yena munhu a famba ya endla swa vukati. Ivi swi va swi jiyeka kwalaya ka ku ri n'wanuna a nge pfumeli phela ku ri a tekiwa a ta xitandi xa n'wansati hambiloko ku ri ku swilo swi ta fika swi cinca mavito ma va ma n'wanuna mara u ta tshama u kha byela ku hi le ka mina. Hayi futhi sweswo va statistics South Africa va vulavula hi swona ngopfu va vulavula leswiya swa ku hi tiyisisa ku himpela mina na n'we hi tekanini va vula sweswo ve nge a swi kumeki ngopfu ka vantima sweswo. Swona ku mi tshama xitandini xa mani a swi na mhaka mara leswiya swo mina na mani hi tekanini hayi ve ka vantima hayi swi salela le ndzhaku ni. Va ku tala va ri va chava ku ya Home Affairs a ni hi sweswo swa ku ri mi kuma ku un'wanyana u voni un'wanyana a kha a xaniseke va ku na mani a ta nghena miringwini kasi loko mi kha mi endla swa n'wina endlani swa n'wina mi langutisa swa n'wina na rirhandzu ra munhu wa n'wina ivi mi nga naveli ku ri swi ta fana na swa valava ya n'wina mi ti navelela swa kahle mi ya sayina na munhu wa n'wina mi tshama kahle hi kurhula. Na ku mi vutisa xivutiso xo tiko ni vutiseni papa mi le kwihi n'wina kwa
kaya leyi nga ka yona akaya mi le kwihi ka mhaka leyi ni nga ka yona mina ni wela ka xiyimo xihi hi yo mhaka ni te xa tika xivutiso lexi mina ni catile sa va mi naveli vanhu lava va navela ene ku va mina ni cata swi ni tikeli swo tala ngopfu mutini wa mina se papa a va a swi twisisa kahle ku ri se ni na muti ku tlanga na swilo hinkwaswo a swi twisisa ku yini ni fanele ni tlanga ni ya akaya kumbe ni endla everything na nsati wa mina mbe ku swi ta va swi ri swa nsati wa mina swi lunghisi swo talo leswi vanhu va nga swi tiviki hi ku loko mi ya le ku cateni leyi va fika va mi dyondzisa swi nga ta hlangana mintlhontlho leyi nga ta hlangana yi nga ta mi hambanyisa mi fanele mi basa pa leswi mi basa pa leswi mi basa pa leswi se swi endla ku ri munhu a tlhariha a va n'wanuna a swi tiva ku swi ri swilo leswi a swi ni tsakisa ngopfu i swilo leswi va swi kha swi ni onhela ntsako ka muti wa mina nemetweni inkomba enkomba akhensa i swa leti mina ta nhungu ntsena a hi tekeni loko no kuma wun'we wa xisati se lowun'wana wo hetisela hi ta bazela nti hi ta bazela wa xini a swi na mhaka kambe hi hetisela wa xisati sweswi ku kuma wa xisati va ta va 33 sweswi a hi komberi 0860002543 tinhlayihlayi leti a hi vulavuli swo hleketelela hi vulavula leswi tinhlayihlayi ti vulaka swoho kusuka le hofisini ya statistician general Risenga Maluleke veri tinhlayi ti vula sweswo ku hina va vantima hi namba ncila ka ku tekana ka tinxaka leti nga koho Afrika-Dzonga kanjhani a hi amukeleni n'wana miyiselelweni hleka ahee minjhani hi pfukeli minjhani mani hi pfukile mo hi veka ra vusiwana mi nge se pfala ina ka okay leswi me ni nga swi vulaka ni vona nga ku vhele ka nkarhi lowu nga ka wona a ka ha tshembaniwi vanhu wasati na n'wanuna wansati loko o teka wanuna loko o teka wansati i fanele ku mchana wun'wanyana i fanele a nga tirhi wa ta kota ku n'wi hlonipha a tala nsati wa yena a nga n'wi yisa ka vomasesi yaloyi ni vula leswi a nkarhini wa vamhana hina a va nga pfumeleriwi ku tirha ku loko wo tirha u ta ndzelela u ta hetelela u famba ene swin'wanyana i ku sweswiwani ku ta lovoriwa njhani or ku ta tekaniwa njhani hi ku munhu loko se swi heleketiwa munhu a khensa nandzu hi ku hi yo lovola ya kona vana lava loko va beburiwa exivaka na phevula se u hata ku lovola munhu vana se n'wi nyike vana u hata ku yisa ka homasesi a swi nge endli na loko ku ri i nga yisiwangi ka vona a ku hayi na ta nghenisa vana ka medical aid u fanele va cinca xivongo van'wanyana va ta kota ku va nghenisa ka medical aid dyiwile vana a ka ha ri na homasesi yin'wana wa ku maintain loko ku maintaina ku hi tala ku n'wana loyi na n'wi maintaina ni fanele ni cinca xivongo i ku tekele n'wana i ta lovoriwa i wata ka homasesi hi swin'wana swa kona swo leswi nga kona hi ku loko mo langutaka matiko maswikaya ma Limpopo or matikoxikaya hi ku angarhela vanhu vo tala a va tekiwangi jele mhaka ku va ye va ya tshama emitini ya vanhu hikwalaho ka swiyimo swa ku kumbexana ene ku fiki tshama mutini wa munhu o zesa xivongo fanele u tirhisa swa kwalaha mutini i vitaniwa mani mathebula mara i ri wa ka xingwana a wu tekiwangi lo tekiwa i damarhetiwile wena phepha hala ndzhaku ku mani mathebula mara evo swa munhu i khimbala ivi vanhu va pfumela ku hanya na swona hi leri nge yini a ni va ku mixani siku rin'wana va ta yisa ka homasesi ivi ka homasesi hetirela ku nga fikiwangi ma swi vona mathevula va ze va huma hela leswi hi swi printaka leswi swikipa leswi hi swi printaka na nkarhi wu ngeza wu fika leswi swi hi dlayisaka hi ku ni mani mathevula mara a ni lovoriwa nga ni humesa se ni mani mathevula hi lavela haleni ya 500 rand a ni swi siyafanala a ni swi twa siya ku siya swiceleri swa lavelana le mona bebula vana va yi 16 hi 1500 ya lavela haleni i hleketa ku ta ka homasesi ndi we wun'we or u ngeza u va na yena n'wana loyi munhu a ku yisa ka homasesi kasi ku lovola swa boha ku va na mali na swa boha ku va na mali hi ku leswi ko va xikombiso xa ku ntsena xa ku komba ku hi le ku hlanganeni va maxaka hi rona lovora
rero 1,500 na vana va 5 swi herile se mani mathevu se famba 25 skip bye bye fambani hey leya swikipa nga lava yimi na yona sisi va kumana na mathevu lava kha va jikajika a benstore ka swi fana ringi liya yiwa kha yi vula ku i mana na swimani mani se na ku va printise xikipa xi kumana na mathevu lava kha va ti jikajike kwabe ai yane mentatini ai ku tumingiselo ra mina ku wena u angula ku yini hina u ngo hetsela ka ha ri na mhaka ku wa xiyini la u ngo hetsela hi vona ku hi hetsela hi yona mhaka leyiwani ku xikongomelo ku xa ku va hi nghenise mhaka leyi hi vulavula hi yona i ku tinhlayahlayi kambe ti khumba vanhu mi tsandzisa yini ku lovola swi khumba swi swo tala ku na miyiseri loyi hleka xinkarhana lexi nga tsari xitsongo ya lovolisa ku yini vana va koho 90% ya voho hi vasi va nga magazini va sungula ku nwa vana tisi va sungula ku va na vana va ri na ma 15 years ku ya nkumu ku tombiwe na n'wana wa 10 years a swa ha olovi xa vumbirhi loko i karhi hanya na vona va tagete ku ri hi tirha kwini ya sala na yini i mana hi mintirho n'wana a nga swi phati a va ha ku rhandzi se va langutise ku ri va ta sala na yini se va chava vanhu na masiku lama loko u ze u kota ku ti tirhela a va na swimala swa yena u tichela munhu i ta hanyisana swin'we na wena swi helela kwala nse se swi vula ku vantima ma dlaya hi vutoya a hi vutoya valungu loko cheka minkarhi ya ku tala hambi va lava ku duma i ta kuma ku va hambana n'wana na n'wana i sayina xa wehe xa mina so until munhu wena a ze a fa ku ri ko a nga la sala benefit a ka 50% ya ku swo boho mara swi ta ku hambana ku ri un'wana ta teka xa mani ta kuma mali loko yi hambanini a va na swona valungu loko un'wana na un'wana yi sayina swa ku ta teka xa wehe hambi va kuma va ri na mali ku fika kwini a va sayini sweswo in community of property va sayina ku ri xa mehe xa wehe until a ze a lova ku ri ku mara a hi se fika ka la ka ku mi sayine hi in or out hi la ka ku a mi le ku ngheneni mi ya sayina hi la hi nga koho mina a chava hi tele va ku va ku ka hi nga sayinangi a chava ku loko zi sayina van'wana swi sayine na rifu u sayine na rifu ku ri se wa famba mara loko a tiva ku ri a nge khumi nchumu kun'wana va khodelela nyana va ku kumbe loko u za fa na ha ri koho swa yantsanyana se wa sana ku ri i sayinini va va ku ha wa hlwela loyi wa hlwela loyi mo hi n'wi cinca i cheka wa hlwela ku famba hi ta sala hi benefit va tlhela va ku va lava na munhu loyi a nga ta kota ku sala hanya munhu hi mali ya wena a swi tsakile that's why se a chava masiku lawa and na van'wana u karhi u swi vona ku ri halweyi ni laha ku ya kule mina yehe mahanyelo ya yehe va na 50-50 ngopfu mara la ku tekiwa fu a lava swi kotaku ku tfeta me swi ni tsandzeni ne mi tweni botsa vonikesi kovo hi sweswo vingisero munghana na FM a hi gimeteni kwala gimeta kwala nongonoko lowu humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebona a hi hlangane na nongonoko lowu fanaka Munduku hi ku tisela wena kusuka studio 2 hi le Polokwane la a ni famba na Sunduza wa ka Minga a studio 2 a ku ri na ncindani Eric Mabasa nongonoko ku dzumba na mina lowu landzelaka na tatana Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswi a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya 2 na tatana Hlulani Fanuel Magaisa eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC ya